Ya igama lami mina nguSicelo Makasimelane. Ngikhulele endaweni yaseMondlo le eBaqulusini. Ya si-under i-Vryheid. Ya ngikhulele eMondlo. Ngafika nje khona cishe ngangino 4 years masisuka le kaNongoma la ngangizalelwe khona. Ngikhuliswa u-step mother wami, umama wami bese kuba i-time. Yeah, mangifika elokhunjeni eMondlo ngifike ngisazoqala isikole, yabo. Hayi iMondlo indawo e-right, noma kwakuyindawo eyayikhungethwe udlame ngey'khathi zo-ANC, khuluma ngey'khathi zo-ANC no-I_F_P, lolo dlame lolo. Ngikhuluma ngisaqala ukungena iy'kolwe, sibuye sikhishwe ey'koleni sekunodlame kuliwa lokhu nalokhu. Ngiyakhumbula-ke iy'khathi zama-ANC nama-I_F_P. Ngikhulele kuleyo environment. Ngafunda nje amabanga amaphansi ngaze ngalokhu nje ngaqeda u-matric khona ngisemondlo, yabo. iMondlo indawo nje ibinjalo, indawo futhi ebikhungethe kakhulu ubugebengu. Abanye baye bethi kusemondlo ey'gebengwini, nathi siyibiza ngokuthi semondlo ey'gebengwini. Noma useGoli mawuthi hhayi ngiwasemondlo, kuthiwa wale ey'gebengwini, yabo. Into ebiba khona-ke leyo. Indaba yey'gebengu, ya eMondlo sikhule iy'gebengu zikhona, ya kakhulu. Even emajele nje njengakoNcome, abantu bakoMondlo abanye iningi labo uyothola bebephuma bengena lapho kusey'khanda Spence kudala. Konke komqongwane le ko-Vryheid, yabo. iMondlo sikhule kwindawo yey'gebengu, kodwa futhi kukhona okuhle okuningi obekwenzeka eMondlo. Ngoba kwakuwumphakathi owawukhona, wawungaphansi kwamakhosi, iy'nduna. Kwakukanjalo nje. And into ebinzima kakhulu-ke eMondlo, after lezo y'gameko lezo zodlame, sayithola sesinenkinga la uthola ukuthi khona bekugwazana kakhulu eMondlo. Hhayi, bekugwazana kakhulu eMondlo. OKapu beyisha strong, kangangokuthi bekwaziwa nje uma ukhula umfana ungakaze uyiphathe OKapu eMondlo, angazi ukuthi wawungabe kanjani, noma ungaze uyi-own nje OKapu. Yinto ebiba khona, abanye akaze bayisebenzise njengathi akaze sikwazi umuntu, kodwa nje into obukhula uhambe ube nayo leyo, yabo. Ke ngikhulele eMondlo-ke kanjalo-ke mina-ke. Then ekuphumeni kwami esigele, mangiqeda ulokhunye u-matric, ngazama amatoho eJozi. Hhayi, izinto zangahlangana, yabona. Uyazama ngapha usafuna ukuya esigele, ngapha ama-result akho awamahle kahle, yabo. Kwaba yileyo nto nje ngapha nemali emakhaya, aku-right ukuthi ungalokhunye. But lokho-ke nesinothi ne-excuse ngoba ukuringa ivari nje, abantu mina engafunda nabo baya ey'kolweni izimali ey'ngekho emakubo. Akusiyo i-excuse leyo ongazuyibeka, especially if ukuthi ama-result akho ayemahle, bese ukwazi ngey'khathi zethu ukuhamba uye e-university, yabo. Ke mina-ke ngaqala ukufuna amatoho, ngizama ukufuna amatoho-ke khona ngale-ke eGoli. Bengidiplome eGermiston, ngihlala eGermiston, ngihlale nase-Daveyton futhi, ngahlala naseThembisa late lokhunjeni elifini yami ngiseJozi. But ekuhambe kwahamba isikhathi la ngabona ukuthi izinto ay'hlangani eJozi, yabo. Yabona thina bekufika lezi khathi lezi bekuyiy'khathi lezi zama-agent. Uyafika ubamba le-agent, uyangaphi. Hhayi, izinto ay'hlangani, yabona. Uyasebenza khona ukuthi uyarenta, but nje i-progress ukuthi yabona ukwazi ukuthi nawe ufuna ukubona impilo yakho mfethu iya phambili. Lezo zinto lezo ayilungi, yabo. Yila khona-ke mfethu uthole ukuthi ugcine-ke manje-ke sothatha amanye ama-decision obonayo nawe ukuthi wena ama-decision angiwathandi, kodwa manje ngiyakuwa. Ngikhulumi-ke nge-crime, ngikhuluma ngokuthi kunemsebenzi othi uma ukhula uthole ukuthi awungacabangi ukuthi uyayisebenza, yabo. Uma ukhula nje umuntu ungacabangi ukuthi uyosebenza iy'nkontraki, kodwa kuyenzeka uyisebenza iy'nkontraki ugcine mhlawumbe usimamile elifini, yabo. Ngizama ukubeka into ekanjalo. Mina-ke mangiseJozi ngiyazama ukuhlanganisa i-time alikhona emakhaya. I-time lami mina ngikhulele belisikhulisa ngokusebenza emayini. Emayini ngangena ngisesemncane, I think nganginabo
11 12 years. I remember because ubaba eqala ukusebenza wasenza lezi mali ngoTepa, lezi mali lezi zakoKimberley, yabona behamba kanjalo, ngangakazalwa ke mina. Up until waze wabuya waqasha eHlobane, wasebenza eHlobane isikhathi, yabo. Then lapho wafundela ugesi ke, waze waba umuntu ke osebenza ngogesi, yize ebengayona iartisan, bekayi-8. Abantu abaziyo ngelokhu nje ngendaba zasemayini bayazi ukuthi i-8 ngikhuluma ngani. Ya i-8 umuntu ophatha ithuluzi, ophathela i-artisan ithuluzi, yabo. Ngathi mhlawumbe suke i-assistant i-artisan ngokolimi lwamanje, yabo. Izikhona izinto akwaziyo ukuzenza but kunezinto angalayisensiwe ukuzenza, yabo. Omunye uthola ukuthi njenge-time nje la mina lifundisa abantu abaningi umsebenzi, but ngokuthi lalinganabo N bano N3 ama-trade test, still belilokhunja belihola nge-rate ye-8 futhi engalayisensiwe ukuthi athathe those major decisions or those major projects esuke zenzeke emayini underground. Yayithama belisipana underground iminyaka, akaze asebenze ifirm, lokhu nje akhula usebenza nje emayini, yabo. Sikhulise ngayo emayini, sifundise ngayo emayini up until namanje sisebenza khona emayini. Yeah, sisebenza khona namanje emayini. So umuntu mayiphanta ke egula phanta abone ukuthi hayi izinto ayihlangani, bese ethi ubaba ayazini ngoba ngiyabona into zakhe ayihlangani, angifuni ingane yami isebenze emayini, because baba mina wangitshela izitori eziningi. I've got lot of stories ngemayini, yabo, lot of stories ngemayini. Mathiwa ngixoxela ngemayini, ngaxoxela unyaka wonke ngemayini, ngendlela nje ubaba engangiba entertained ngayo mayikhuluma ngemayini. So ingakho nangesikhathi ngisesemncane wakwangithatha ngamvakashela eHlobane. Mangimvakashela eHlobane, but beyangasasebenzi ke eHlobane ngaleso sikhathi because iHlobane ayisivaliwe. Wayesebenza lezi ndawo lezi koBhokwe kwakunoba kunoSelentisi, lezi ndawo lezi mine zaseyisele lapho, yabo. So ngake ngaya ke nami, baba ngithela amabhoots ami amancane, wangikhathela Avalon kulama Avalon akhe yangilingana. Hayi nangempela wangenzela nelone. Mina ngikhule kubaba engithanda kakhulu, yabo. Ngikhule ubaba engithanda, ngizwe nje abantu mabethi mayethi umuntu, hayi mina mfethu, hayi mina ilife yami mfethu, yabona mfethu, alukho uthando odlula likamama, hayi kimi alukho odlula likababa, yabo. Mina ngikhule ubaba eyiyo yonke into empilweni yami, even namanje, yabo. Yikho ukuthi ngoba ke umuntu useganiwe ke manje seqale yakhe ifamily, but nje when it comes to ukukhula nje, nami ngikhulu namanje mangangibuza noma yinini, ayikho umuntu engimthanda njengaloya muntu, yabo. So ke okay, mangilokhu nje ake ngisa-ke emayini, the time ngifike emayini okuqala ngisase I'll say 11 12, because ngikhulu babe ethanda amabhayisikili, because wayeney'moto ngesikhathi saseHlobane ngingakakhuli, ngingakafundi, yabona, ngingakahlakaniphi. Ngithe ngiqala ukuhlakanipha thola ukuthi amandla akasenawo kahle la ayenawo eHlobane, iHlobane yayisiyavala. Then la bese sebenza khona bese kuyiy'khohlo nje, makukhuluma ngey'khohlo, isikhohlo imayini kusuke nje sekuzanyo, kusuke ngasesimayini, yabona, straight, but kusuke sekuyimayini nje sekusubcontractiwe or ayisenayo ilahle noma imineral ngaleya ndlela yakudala, suke sekukhothoza nje, yikho bebiza ngesikhohlo. So ke bese sebenza lezi y'khohlo ke zalapha elokhu nje, lezi ndawo zalapha ngaseHlobane kwamnyathi, ya. So ke so ubaba-ke bese umuntu wamabhayisikili, nami-ke ngikhuleke mina ubaba engithengela ibhayisikili, ngibe i-BMX leyo dumo nganginayo, kusukela kule encane uzuze kule bese ngiyabantu abadala bese i-sport wayifake lokha nalokha, yabo, ibe mnandi, ube right. Ngibe nawo lawa ma-BMX omabili, ukufika kwama-mountain bike lawa ney'mpondo ezimesobo, ya, ngaba nayo lo lokhunja leyo mountain bike. Ubaba wayelokhunja eqeda kuyithenga, because baba even eHlobane wayethanda ukudlala umdlalo wamabhayisikili nokugijima nebhola.
So ke elithengile nje lelo bicycle lelo walithenge eFryhead wabuya nalo weza ngale mall lelo bicycle lami lokuqala wangilethela leli gibele esuka eFryhead ezemall yabo. So mangisho njalo ke ngizama ukusho ukuthi ibhayisikili into engikhule kuyinto yami. Then ke ngalelanga ke lokuqala ke lami ke lokuya emayini ke ngisesemncane ayi thatha ibhayisikili lami because ngangilokhu nje ubaba hayi ngangilokhu nje ehlobana baba angitholele ibhayisikili elingangami around lapha angigqokise lezi zinto lezi lokhu nje angigqokise lezi zinto lezi bese ethi kumgqibelo ethi siyahamba semayini ayibona ngumgqibelo bothola mhlawumbe badonsa ibhande or ngisoxoxa ukuthi ukudonswa kwebhande yini emayini zonke lezo zinto lezo. So uthola bona badonsa ibhande bona njengomagesala abantu belokhunje be-electric bezokwenza nabo imisebenzi yabo ukudonsa kwama-cable njalo njalo. So ke ubaba ke sengihlanganisele izinto lezi ngigqoka amabhutsi ami nami ngalowo mgqibelo loyo hayi ngifake i-avaroni yami nebhande lami elalikokotele lifase ngedradi ukuthi likwazi ukungilingana njengoba ayingikalile. Angithi noma ngigqokisa ngazi phela ukuthi okwani mayini angiyazi. Then hayi sigibele ibhayisikili lami nami ngiphatha isikhaftini. I was so excited. So excited ngemayini and into yami kwakuwukuthi ngifuna ukubuya ngixoxe lesikoleni ukuthi mina kade ngikuphi yabo. So nokubhlungu ukuthi ngesikhathi ngibuya I was excited mina, but ngesikhathi ngibuya very few people were excited ukuthi bengene emayini because into abanye abantu babesatshiswa ngayo yabo ukuthi bawungafuna ukufunda isikole nawe uzoya emayini mfana noma kuthiwa wazalisa uzoya emayini mfana uyosebenzela leyo ngane. So ke ayishaye ke lelo langa ke sigqoke ke sithatha amabhayisikili ethu nami ngiphatha isikhaftini sami nobhakha wami ayisishove sibheke emayini nobaba sihamba nobaba nomunye umngane wakhe usiwashona babethu uGumbi wayekwanapha kuJozini so lo baba lo ayisihambe ke silokhu nje siye emayini siyahamba la siyashova ngijabule vele mina ibhayisikili nami ngiyalithanda. Ayisifike emayini masifika ngithi basuke bengekho abelungu laba abakhulu kusuke kuyilabelungu nje laba baba njengoba eyi8 shothi kusuke kuyi-artisan yakhe asuke ikhona lapho mabezodonsa ibhande noma bezokwenza le misebenzi yangemgqibelo ye-overtime. Ema ngifike emayini ndoda asiwapake amabhayisikili bafika abantu ngihambe ngixhawula abantu umfana wakho lo Simelane umfana wami lo and abantu bangibiza ngegama like ubaba njengoba ngisho ukuthi ubaba ngendlela engimthanda ngayo ubaba beyakwazi ukutshela ngey'ngane zakhe nidibana le abantu abaningi basemayini mina ngithe sengiyosebenza mina emayini going forward abantu babengazi ukuthi ngusicelo mangihlala nabo ebuze udadewenu ubani embize ngegama hayi ukhona mangazi abantu bangazi kanjani abanye babengazi ngisafika ngisho ukuthi ngesikhathi ngisafika lehlobane ngivakashela ubaba abanye wayehlangane nabo lapho. So ngalelo langa-ke ngize ngifikile-ke lapha hayi ngiyafika-ke hayi-ke siyangena-ke siyaxhalana-ke nalabantu laba-ke they are happy ukungibona ngoba kade bezwa ngami like kwakusuku olumnandi ongathi ngisitatanyiswa ngoba ngendlela izinto ezazenzeka ngayo babengithatha omunye ufuna ukungikhombisa hayi lokhu okay mangingena nje emayini ngiyamangala kumnyama kunama-light phezulu kunama-light abona ama-fluorescent light lawa asema-ofisini kulayidwa ngawo-ke emayini phezulu la i-street line babiza ngoqondile leyo nto leyo kunalawo ma-light mangithi ngiyabuka ngapha kumnyama ngapha okay kunebhande la hayi ngiyafika-ke kwakuyilokhunja kwakumgqibelo amalokhunja lezi zinto zama-induction bayikhulumela nje bengaphandle because ngokomthetho engifunde sengingenile emayini nami sengisebenza lezi zinto lezo zikhulunywa ngaphakathi ama-foreman nobani balaba bakhuluma le ma-workshop nale ngaphandle. So ubaba-ke vele nangithi okwakhe kwawase-workshop so wayekhulumela ngaphandle but laba bemayini nabo abamayinayo nabo bakhulumelanga ngaphakathi that day babekhuluma nje bengaphandle. Okay ngingene-ke emayini bangikhomba abantu lokhu ngibona kuneyilokhunja
kuney'nsimbi ey'ningi ey'boshiwe ngathi ngamabhawudi la phezulu. Ngiyabuka kunetshe kuyitshe la amalahle ngapha. Nami ngiphethe ilambu lami, nami banginikezile ilambu lami lapha elamb room, banginikezile ilambu lami ne-rescue pack, konke ebizwa nge-rescue pack. Ngiyiphethe lana. Hayi singeneke lokhu nje, singeneke emayini. Ilambu lihleli la. Ngijabulela nje lokhu nginyakaza nje lokhu ngithi lokhu nginyakaza ngibuka ngithi hayi singene kuhanjwe phakathi emayini yesekudeni. Kwangabikho ke lokhu kwamanje ukuthi emayini sengenwa ngey'moto. Sangena nje ngey'nyawo sahamba impela, futhi amabhayisikili siwashiye ngaphandle. Sahamba hayi wasethi umsebenzi wabezowenza kobaba omncane, because mina ngangihleli nje nobaba elokhu engihambisa engikhombisa lapha nalapha, hayi lokhu yini. And nje ngizongena emayini sengibuya ngangasakhumbuli yonke leyo nto. Into engangisayikhumbula phezulu kwakuyilamabhawudi amaningi ayegcwele, kube yibhande. Kodwa konke lokhu njengey'kobho, ingwenya, yonke lento le ngangayilokhu nje ngangingayazi, yabo. So ubaba-ke kushuthi-ke mase ngikhumbula kahle nami sengimdala, wangikhombisa izinto zemayini ukuthi hayi imayini-ke nakho imayini kwenziwa lokhu lana. Ehamba nami nje ngoba bona babelinda ukuthi kumuve ibhande bese beyahamba bedonsa amakheyibuli abo, beyawalokhunja beyaxhuma zonke izinto, iphula, ingwenya, yonke into yakhona isebenze, bese kuba right, bese be-extend ama-light futhi, then-ke seku-right. So-ke lelo langa lelo laba mnandi emayini. Ngicabanga ukuthi akuphelanga ngisho 4 hours singaphansi. Ngihleli lapha nami sengihleli ngilele. Akuvumelekile ukulala emayini, but nje ngiqhiyile lapha kuma-stick side, khona ibizwa ngama-stick side. Ngibukela abantu bexoxa, yazi-ke futhi ngangakahlakaniphi nami kakhulu, yabo. Abantu bemayini bahlale bene-energy, bayaxoxa-ke. Kumnandi nje. Hayi nangempela-ke kwafika isikhathi ngicabanga ukuthi kwaphela ne-hour, akuphelanga ne-hour ngase ngifuna ukudla. Ngakuvula ukudla, ngadla. So ilanga lami lokuqala-ke emayini kwaba kanjalo. Ngangena emayini ngino-11, 12. Okay, mangiseJozi-ke i-life ngiyayizama eJozi, ngiyabona ukuthi ayilungi. Usethi ubaba yazini ndoda, ngoba akuhlangani lapho nami la elokhu njini ukuthi ngakufundisa going forward angeke ngikwazi. Ngcono uzothatha i-license emayini, ngizokuzamela isipani emayini, uzothatha i-license uzosebenza khona. Kodwa ngidonsa ngendlebe, mawuye emayini cela futhi ufike wenze i-license, bese mawuqeda ukwenza i-license bese uyaphuma uyahamba. Yabo, ngizosala mina ngisebenze ngizama ukondla umndeni. Hayi no, ngiyizwe lento kababa, ngibuye ngikhume namajitami ukuthi indoda phela kuthiwa ngemayini. Hayi yabona nje mnafethu ngaleso sikhathi eJozi ngibhizi, ngiyithandela nje hip hop, yabo, ngumuntu we-hip hop, ngilalela i-hip hop. And abantu basemayini phela ngiyabazi, ngengalokhu nje benginokuvakasha lehlobani. Abantu basemayini, abantu boMaskande, abantu bo-12 noMankentshana, abantu ongane ziyamfisa, yabona nje abantu abakanjalo nje ngiyabazi siseseli, yabona, because ubaba futhi wake waba nomunye umamncane kwakuthengisa utshwala khona la umamncane ayehlala khona nobaba, babe nesitolo kuthengiswa notshwala. So ngiyayazi i-environment yabo ukuthi abantu abanjani, yabo. Hayi ngiyayibuka lento le ngithi hayi mina ngeke ngikwazi ukuyohlala labantu laba. Like ngangiyibona ngihlukile. Because even abantu ababebancane besebenza emayini ngalesa sikhathi ngikhula mina, ngangazi ukuthi abantu nabo abaphila vele lempilo levele yokukhipha ehleni noma lempilo vele yasemakhaya, yabo. Uyazi mina ngikhuleleke endaweni bengathi salokishi iMondlo, so bekuba sengathi ngiyibona ngathi lokhu akuyimpilo yasemakhaya, ayile impilo engiyiphilayo mina ingcono, yabo. Ngilalela ne-hip hop, ngilalela uTupac, ngilalela o-50 Cent, yabona. Ngilalela uWuthini, ngihlukile, yabo. So lento le ngiyayibuka noma ngixoxa namajita la engihlala nawo la eJozi ukuthi madoda kune-offer fanele ngiyele emakhaya ngosipana khona. Lapho vele anginamuntu okuthiwa ngi-serious nje, nami ngisangena emsizweni,
yabo ngisangena emsizweni ngisaqomisa ngisafuna ukuba nomuntu opartner yabo. So ke kanjalo ke ngihlale ke lokhu ngicabanga lento le mhlawumbe kuphela 3 months kuphela 6 months lokhu babebuza ukuthi hey ndoda wenze njani sengikhulumele nomlungu la umine captain uzoza uzosebenza kodwa umsebenzi ozosebenza kuzoba umsebenzi nje olula awuzukuba nzima yabo kuzoba umsebenzi nje olula uzokwazi ukuthi nawe uthole leyo mali ngifuna ufocus ekutheni uthathe license ucode 14 ngoba uthi vele uyafuna ukudrive ama truck then ubone ukuthi wenze njani going forward. Lokhu ngithule into ngiyayibuka lento le ngiyayibuka and kwase ngalezo ikhathi lezo kwaku 2007 2008 kufika ama iPod ngalokho emadlana kwami lokhu kwaselokhu njeni kwakhona la kuma agent nginelokhu nje nami ngiyazama ngiyahlanganisa sithenga itiro ngiyalalela ama CD ngiyalalela ngibhizi ngama earphone ngilalela hip hop kunama MP3 kunayo yonke into yabona so uyakwazi ukuthi ufika nama DVD into enjalo nje yabona so ngiyayibuka le life ukuthi mangasuka la kuthiwa ngiyahamba vele ngiyalima ekhaya vele futhi vele ngizofika ngihlalele emakhaya ngizobashiya nafu la eJozi ngizoyishiya entertainment yala eJozi engiyithanda ne-environment yakhona engiyithandayo of which into zami zomculo ngiyithola kalula then ngizoya emakhaya vele mfethu kube nzima le ndlela ukuthi vele nami ngibone ukuthi hayazini ayivele kuyabheda mfethu kuyabheda nalama agent abuyaluza ama contract lapha kungena amanye ama agent kumele ushintshe so ngiyibuke lento le ngithi hayazini I think kwakusuku 2009 ubaba phinde futhi abuya ngibuze ndoda wenza njani ngivele ngimtshela ukuthi hayi baba sengiyahlanganisa sengizoza yabo ngibuye ngitshela amajita nawo angikhuthaza kodwa vele uthi ndoda yazini la eJozi mfethu yabona izinto ayihlangana sonke yabona sihlanganele so wena hamba emakhaya mhlambe ngihlahla ukuthi nabantu enganginabo babehlakaniphile impilo babeyibuka ngeso elibanzi hamba mhlawumbe mawufika lelo khunjeni mhlawumbe uzofika uthola amathuba yabo mhlawumbe amathuba ukuthi awuyanga ngesigelo uzofika le uwathole mhlawumbe wenzela uma mhlawumbe lokhunjeni emayini mhlawumbe ukhuphuke njalo mhlawumbe ukwazi ba mhlawumbe ugcina uthola isikhundla kwathina usiqasha amajita afake lo influence nami ngiyibuke lento le ngithi kwathi makuthi June kumakhaza eGoli makuthi June ngo-2009 ngamtshela ubaba ukuthi hayi sengi-right baba sengingeza lo mlungu mayesho ukuthi nini hayi sekuba yitway sengingeza vele hayi vele into zami sengiyaqala ngiyayiqoqa manje ngiyaqoqa into zami ngiyakhumbula ngakade ngithenge i-TV ngangithenge i-TV ngeyikhathi kwakuseyikhathi ama-plasma ngiyakhumbula ama-ultra slim kwasafika ama-ultra slim ngalezo yikhathi noma sekungenisa ama-ultra slim sekuphuma lama-TV encegele igubhu hayi nangempela mfowethu ngilokhunja afone ubabasho ukuthi hayi ndoda makuphela lenyanga bakuphela uJune uyafuneka ngoJuly emeli uyoqala lokhu nje emayini umlungu uvumile hayi mfethu hayi kube right mfethu hayi amajita kuhlekwane kube njeya hayi mfethu sivumelane vele ukuthi hayi ngiyavaya vele hayi no angiqoqi umthwalo yami ngihamba ngehla kulesihlanu ukuthi ngiyekhaya eMondlo then from ngifike kulesihlanu bese ngesonto siyahamba se-Utrecht la ngizobe sengiyoqala khona ngiyohlala nobaba bese ngiyavuka ngiya kulomlungu omsombuluko nangempela mfethu ngifike Friday Friday mayifika amajita angigugumbisile lokhundi kugumba nalelo khunja nale ultra slim yami ke lena ke at least nami ngifike ngiphethe something ekhaya ngangithe ngicishe ngaboma 1.4 1.5 lapho siyiphathe ke lelo khunja mangifike eTexini ngifike ngicelele eTexini ngihlale la vele ngaphambili hayi ngiyiphatha nezikhwama zami bangilayishela kude Mondlo mfethu nangempela ngifike eMondlo hayi ekhaya kwane TV nje lencane
uyakwa i-Digimax igama layo ayisisunduze sifakele lokhunja nami ngibone sekuthe uqhakaza ayingijabule nami ukuthi at least lokungahamba ekhaya cishe 2006 yabo but ayikho into engike ngayenza nje ekhaya at least mase ngibona le TV at least nami into engiyibukayo nalokho ukuthi okay mangemayini ngizozama nami ukuthi at least mhlambe ngibe nombhedo because phela is 3 years manje yabo ophelile ngiseJozi anginangisho umbhedo kuhlangana yabo akuhlangana and then mangifike lokhunjini eMondla hayi no kube right ayisihlale nobaba najabule ukuthi hayi ngempela siya hayi umama stepmother wami ayinajabule angigaya support hayi no kube right asenzele nokudla nomphako nobaba Sunday siye esontweni masiphuma esontweni ayisibophe imithwalo yethu sihambe setrega so ke sifika ke Trege ke ayi inkomponi sifika eTrege khona indaba ethi kuse White City lapha indawo nje it's for colored people it's dominated by colored race so ngifike mangifika khona sifika vele sekumnyama mangifika sifika khona umunye ubaba okuthiwa uNyanda hayi sifike simbingelele uNyanda hayi ngibingelele ubaba asho ukuthi hayi ke nangu umfana wami umfana wami lona ngikhulume nomani captain ukuthi afike lapha azosebenza ibhanda hayi nangempela hayi uNyanda ayajabula uNyanda bese khona lapho kuvele omunye ulokhunja kuvele omunye ubaba naye angimazi ke lo baba naye njengoba nalo uNyanda phela bengamazi bese yabuza ubaba hawu uNyanda ubani lo asho hayi umfoka bani lo umfoka bani naye okay hayi uyofuna umsebenzi na hayi umani captain uthe befike lapha qashelwani na athi hayi shina